lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manan kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na pagyamanan da kayo manan amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagiti comments yo. Ket iti sumarunong upload tayo intay man binsa-binsaan a basaan dagiti kablaaw yo. No adanto man ti saan a maibasa kadagiti inmun una a kablaaw kidawak nga ulitin nyo laang ti kumablaaw. Iti kasta kat maibasa tayon tumatlaang iti sumaruno nga upload tayo. Medyo napunduan tayo ngamin kat narigat ti agbakrit. Nagaburan dagiti dadduma a kablaaw. Isu atap no maibasa dagita a kablaaw dawatek ti panangulit yo. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, iti naragsak kanarang ay abarawatawan. Naawisak mat ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko, amadama apagdaldalanak ita. Kat kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam, may papan iti daytoy abanag. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga kani at desidido ka na makikalaysay ti Daya Felix, anak ko. Wen tatang, amo yung nabayagan na plano mi ti agkalaysa, san ka di? Wan matket di ah. Oo, apay nga ro da kasta ti reaksyon nyo nga Kaslasan kayo mo ta naragsak. Kan, apay akas lagdwa-dwa kayo kan ni Felix. Kwa, saan mat nga ti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amangan no... Noan niya, tatang. Tang, napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kuna namot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan ang madalat tamot danag ko. Panagrik-nak ngamin kat kasla mapilpilitan lang ni Felix. No may papanan ni ti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne na adda dito'y balay. Kaslalikliklikan na ti anak mo. Ay na, suspesyal lang matdayta, tatang. Ngala, lipatan mo tinaybagak anak ko. Ang panagkunak at nasaysaya at sano agyan pa'y lang ka na kami ni Roxanne. Total, sigur matan nga day ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No iawid mo ni Roxanne di balay na Felix. Sa bayam ko malatan nga agtalinaad di ti balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talagang awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Insan, katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timul tulong anangas asikaso para itipan nakaisagana ti amin. Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Day takot ti maidatag iti altar.
Kaunay insan. Ti amok nga rod idikat. Awanan ti mangayat kanya. Gaputan na ganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi kat awanan ti mangkalay sa kanya. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbidutak. Gaputa dimtingmot ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso da itati ko nada a destiny, insan. Uy na, insan. Iso sika Biro kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno ama ikasar. Ah? Ay, uwan to, insan. Dumtag tulat ta dayta. Ay, gayam, insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix? Kayat ko asawan. Itugot mo ka, Dimat. Balay da Felix, ti anak mo? Ay, kayat ko unay nga itugot insan ang sanbot kayat datatang kananang. Agbati mo't kano iti pudir dati anak ko. Sa bagay, nairuam damat nga minan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta, makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Sika talaga insan, Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketsak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ng tungpal iti daytang harapaap ko. Urasak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay anatong palti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande, ngam at least nabindisyonan ng ti panagdan na takas agasawa. Banag apakaragsakak unay, Felix. Urasak mo ta. Isang umay ka man kit dito. Mga ramid taman iti baby. Naka di. Ay na, saan adita, Felix? Saan adita kunak magkikiat? Nay, kunaklakit din no sino ti sa nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Da kayo mo't gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak kumamangibaga iti kwartam. Ha? Ada ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamat nga awan kwartami ka ni tatang mau. Sa nabalay, taitad kung tumatlang adagaw sa apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sape, awan mo nga kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ikkan ayan ni Felix anak ko. Kano nagdakkel mo ti sweldo na. Ay, nang. Saan nakangayik-ikkan ti asawa, Myren? Mabit lang. Mangibaga iti kwarta ni Felix nanang. Bareng adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kan kwa na, tay sublik mo't lang adagaw sa apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone bakit? Lakay. Ni ka di manan nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka ti masapol na. Kwarta ka di manan? Ay, awin ka nung arod lakay. Pagbayad na ka nung iji pagadalan. Manan, kat no kaano lang hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat damanan. Ha? Apay nga, asikat yung umay da daw dawatan. Kat amudamat nga awan trabaho. Jay amana ati apan da pagdawatan, saan kat asika? Apay nga kastamot ti ibagbagam. Sakit ka di, ti panangtad ko iti kwarta, iti anak ko.
Wala, takwartak mo tititid mo. Saan mo mo't akwarta? Felix! Siyak mo tagtab trabaho. Siyak takin sweldo ititid mo. Sana si ka. Saan mo mata nagbandugan dahi ta akwarta? Kunak man nun, nalpasta na nagsaritaan ti maipapan iti daytoy abanag. Ha, Felix? Ay basta, awanan ti adupay asao Irene. Basta kwartak itid mo iti anak mo. Saan mo akwarta? Nagbandugak dahi ta. Saan mo ang nagbandugan? No kaya't mo ngay kaniti kwarta ti anak mo. Agtrabaho ka man, naawata. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Uwen lakay. Pino nagsayatan no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak. Kat lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko namalakay. Ay, kwa. No si ka, kat may kadwa. Hanggang no siya, inauna. Felix! Ay wala man na yung bagtipagim ha. Di ka unay bambanog, mangan kay tinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at tuti ipas ngay mo. Uwen lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala, taayabak ni Auntie Betty. Isupay lang ti makaamong aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pa'y mo't lakay. Bayam ka di, asyak pa'y laang ti mga ramid kadagita. Ayabam tulaangan ni Auntie Betty, intundanda ni ako nagpasngay. Ay saan? Basta aywanam ti bagim bakag. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasamak iti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan kumanatanggan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asigkak man. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Tinasayaan. Umunagaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Umay ka dito'y kusina, anak ko. Ada kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achuchuchu! Achuchu! Ala. Aw-awi rin pa iman nga rudbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, ameriendaan tayo. Sige, Mami. Umay ka na din nga. Oops. Agay ayam kayo pa'y kanimanang murok sana, balongwan. Ay, kita na. Abang lumay patam ni Brent, Roxanne. Ay, saan, Uncle? Irene, iyag bulangan dito, nataramidan. Saanon lakay? Sa nabali? Adadalaan mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutut laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awir iti anak yo Ay, nanak ko nayo pa'y nanang. Kat no dandan ni dinan ibatan, no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman, ang maisalsala, iso nga agsangit ano kas di ang maidiso. Malagip ko lakat nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awir idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang daydi, ita balasangan. Adda pa yan adin na. Huwan nga rod Kati paglidayak, kaslasan matpi man apagan ano ti asawam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga uray ibabaon mi ken itatang mo nga umay dito'y balayo. Di na kayat. Ngamen, saan ka no apan pansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne nanang. Wen, Saan mo't nga di kastaan nanang? Ang mga no adala ang mo't ar-aramidin ni Felix, no maira na nga dadtoy. Iso kunayo adi na pampansinan. anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mo't adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo.
Nanang, Agam sana bale. Takanayon limot apalagi pan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod tirumbang apagdanaga, medya anak mo. lakay. Anya nga tanong, padasag mati agabrod. Apay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. Saan mo't nga tikas talakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaited mo iti anak mo, kasta ka ni. Ay, una, nani, kababain mo't ngaminin ken ka. Si kaamin ng tiagas-gastos dito'y balay. Tapos, mainainayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusem nga gabron. Makamu ka nga diskita rito saram. Wen, di ka madanakan? Talaga akas ta ti aramidag. Wala. Kita akman no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita akman, Irene. Insan Carmela, amangan no mabalinak man na dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga lumatulungan ka. Ay, kaya't ko kumamot ti agabrod insan. Pangaasim mo't ata tulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam, insan Irene? Wen insan, Sigurado ka? wen insan, sigurado ak, 100%. Ang insan, narigat kag trabaho dito'y abroad. Kang runaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Makaamuditan insan. Basta kayat ko ti agabrod. Iso pang-asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabrod. Iti kasta, adamot abukod ko ang kwarta, insan. Sigurado ka kadi talaga, insan Irene? Uwan ko naklangarudan, insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta, makaabrodak mo ten. Agabrod ka kunam anak ko. Uwan nanang. Ne, kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabrod. Inuray ko laang muta nga agtawon iti 5 ti anak mi ken ni Felix. Iti kasta, mabalin ko nga ibati. Ang apay ang masapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Kadno dakkel mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga oray saan ka nga umadayo. Nang, kaya't ko ti maadan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti kuleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalukag ak. Tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent. Asino nga iti mga iwan ken kuana? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir ken kuana nanang. Ay kat si ka ang road. No anya ti ammom apagsayaatan niyo. Iso ti aramidan niyo anak ko. Anya? Sa dinungay ka no tinapnapanan ni Felix nanang. Ay, jak ammo anak ko. Basta ti kuna ni abalayan, saan ka no anagaw-awit ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti ubraan na, iso nga intulod na pailaang dito'y balay mi ni Brent. Ay unay mo ti asawak. Napnapanan na ngay ngatan. Awawagan ka no da abalayan, gamsaan asubungsong bat. Agri-ring laang ka no ti cellphone na. Ala. Anusan nyo pa ilaang nga rod ang awiran ni Brent nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanaga am anak ko. Okay laang, nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman nak nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod nanang Baliwak tumanan ti umawag intong madamdama.
Ay apo, si mangput nga min ng tibos ko. Asikaswak pa ida, nanang. Sige, anak ko. Bye. Bye, nanang. Ay na, ipagami siya anak ta di na namnamaan na makuntak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin, di na namnamaan agsindublyan Day, adya ti kayat mo asawad lakay. Saan siguro nga imbaga ni abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix, gapo tamabain. Ngam amukon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagan man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam, tapno amok matibagbagak. Ay unay ka na niya bakag. Apay di mo pa lang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menon apunsaw. Ibagam ta sa anak mo't amamad taw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid na ni di probinsyada. Anya? Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kenwain, nabayagan nga da relasyon na. Nay, asino ngay mo tinakaamuam iti da italakay? Ti ama ni Norma, Anya? anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsinada iti asawa na gaputa arteg ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kan, ngam di ka man laang nagpampanunot. Mawag ka tapno sermonan naklay. Nasaysaya tapot din talangan ti saritaan ta Irene. Ayok ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti ina, taisudan ti makamu mga awir ka ni Brent. Sana bale, tamang tidak iti sustento iti anak ta. Nga, siguraduam lang, at ti anak ko lang ti maeranon, saan kat apatid ti anak mo. Felix! Nalawag mat siguro tinanghag mo. Among ka di nga agbababawi at anak ikalay sa ka! No kasanot ti panagbabawim, nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. No amok lang, kumakastimot lang ti pagtungpalan ta. Santa ko man na nagkalkalay sa, tani normalangan tin kalay sa. Jaklim pagarup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kat tinasakit. Adamat lang anak na. Dua pa'y matngarod. Uray dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilong sika. Adayo analala ingam sika. So di ka nagreklamo, tabasol mo matlaang ti amin. No apay kasto tinagtungpalan ta. Basol mo, nawadam. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika tinakabasol. Ngam ibagam pailaang asya. Awanan ka kiti itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagado dita. Apay sikalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wen! Agsinatan na talaga! Ngamin, iti kaano man, jak pulos na rik na ti pudpud no apamatag manipud ken ka! Nawaya akon! Kat nawaya ka matan, Felix! Ti planok idi kat agawid ak matlaeng apaman amalpas ko ti kontratak tapno ti kunak kat agdadan na kami asang kapamilya. Ngam gapo iti kasdya nga inaramid ti asawak inrinyok kit di manan ti kontratak iso nga aging gaita kat adda ak pailaeng ditoy Hong Kong. No para kanyak saan abalin anapukaw ko ti asawak tinapateg adda kanyak dagiti dua nga anak ko. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Sigon kadagiti nang nangag ko apagsasao, kunadakat ti asawa kano masukatan, ngam ti anak kat saan. No talagang ay ayatan na kati asawam, ayatan kan ipatag namat kumati anak mo.
Tirumbang nga ramidam ita kat igaed mo ti agtrabaho. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti dua nga anak mo. Pagadalam ida aging nga agturpos da. Patsak nga isodan tumat ti makatulong kin ka inton dumteng ti panawan. Alakastan pagayam Irene kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikanbiag kita, kat inpatulod ti pagayam anagpailinga di tinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Aginggaan na pagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Hello, auntie? Hello, balasang ko. Kumusta ka? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta makaumay ka mo't dito Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akong dita. Wen, tapno, adaman mo tikat kadwa ka rumwar tunggal ag day of fag. Wan, auntie. See you soon. Sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Kwa, ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, maipapan iti panangilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay mo nga paiso. Kumusta mo ten? Tilaklakad mo ang papeles mo. Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta iti saan nga agbayag. May schedule ba't ti flight ko. Oh, apay nga agsanay ka, kasta. Pampanunutak lang amin ti ada yung kanyak no bilang lahi. Unay kan, italaang daytoy. Ken may sa, para matlang iti masakbayan ta, daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa, friend. Tani, maka-abroad ka mo to. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang makabrodak ko ma. Naimbag man. Tas ipapalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. One friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas? Nang runa itakat nang inaaminan amagat-gatang. Ay, puno day ta, friend. Uray ag trabaho ka, di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wan nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay, kawan bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wan nga rod, friend. Day tabat lang ti plan-plan wan mi. Sapay la kumaata kas tanto ti mapasama. Nakaragraksak ako unay ka, anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wan nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit, kumusta? Ayos lang mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwen. Kabayatan ti pa naglutok ije kusina.
Awan pa'y nga dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyanda. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inaldaw dagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginan ka pa i-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Kaya ka na makabayad agiti tuition fee itawan no inton bigat. Sana ka maka-exam mo, sana ka nagbayad. Sa pa'y nakais-istriktura. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kanton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na Mariel, daman lat kayat ko asalud-sudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa iti plano yu kanila rin agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat aga maging gaita. Agayan ayat kayo pailaang. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehiyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat. Gaputa isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay, apay anyat year nan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti duwatawan. Kasta. Husto ah. Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wen, auntie. Barang makaurnong kaming tumatan iti aramatan mi nga kalaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailungkan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, aginana ka nga rudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan-anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon ak tumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin ka na Manong Ramon ng runa ni Larry. Wen nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oh, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo matan, ti para kada kayo. Wen nga rod, auntie. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidyo Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti hiliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsangutan. Wen nga rod ah. Ayun gayam. Dagiti kakabsat po ngay. Awan da pa'y. Kanakayon damat na marabyan. Nang rona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay. Ay, kito na. Sigurado nga umay tagijay.
Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Uwan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragrag sakak unay ang makakita maninkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan lang iti pasalubong ko at chocolate. Agi na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Ay, wan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kapsat ni Larry iti kuleyo. Long table Ah? Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan lang ni Larry ang makaturpos ti kapsat na. O, kita mapanon titawan, friend. Mano titawan mo. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka nga agsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslada kayat mong ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti plano, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko, Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbautan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Oh, apay na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman nung nagkariak idikan ka. Akalpasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ne, anyat kayat mo asawan. Amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, manulang mo tinatawan kat makaturpos mo ten. Anya, Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siya may sa awan mo't kit iti parikot, iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mo't kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. Wan nga rod, auntie. Jackman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dahita nga rod kat, Auntie Ella. No may papaniti kakabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no may papaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kapsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, Auntie. Tamit tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan madaan itinatal na pamilya. Wan man. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklawan ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaid yu ti agadal. Damag ko nga dakaron ka ayan ayat mo. Ha?
Saan kaya parparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadalyo kumapay ti ipang pangrunayo. Wan manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din aya. Agyaman at no kasta, ibagbagak na ito'y, gaputa para matlakada kayo na ita. Ay, kasta gayam timbaganagan ka? Wan friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, anong friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apaya kasta tila nga, Mariel. Di pa na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay, usaklaan. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na balik ta? Rumwar ta intong day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang inabulan ti urayan ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Magankit di mo't no. Ada parikot yo kanilari. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak nga minamo. No kasanok nga ibaga kanilari ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Ngam, kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasaya at magtasinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akil ka. Ngam itala sinong batam. Apay. Ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kong ti saritaan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas ta kamatan, Mariel. Apay. At ka di madi na aramid ko. Agsarita ta kumapay mat Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmat. Sige, bye. Uwan, ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa. Idi na pan payalawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat nga may maijabalay manang? Kukwa. Mabit lang.
Masikog ka? Wan manang, naimbaglangan at nakagraduarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kauawid ko matngamin. Sana bale, tinapatag kat nakagraduar kan. Wan manang, umay kantang pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya? Apay nga taasaan na ngayon pakpaka mo kanyak. Kan awan kami tinakit-kita iti Facebook post na. Ang nakaawi din, isunadyak matam mo. Ay kat sarong karam ijabalay da amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita lang. Masapol ang makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adi na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Ngam, saan mo man lang impakpakamumat kanyak, Mariel? Lari, Ang taka di parikot. jaka mo. No kasano nga ibagakkan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan. Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tang ipagbagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel, Iso a pasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pa'y a makaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan ta ti para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipod ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga ka ni Larry iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay a panagliday na. Mariknak met tinalaos a panagayat na kanyak ngem panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gapo tadi na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagtiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak, tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No may papanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapula ang mat iti as-asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita itinalapat. Alakastan pagayam, Mariel, ket pagyamanak unay, tingga pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papan nakelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti ingkam panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak met ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak ang makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga addan pamilyana.
Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi addaak pay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mo't ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah! Siyempre, regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay, wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Ala kasla. Siyempre, social daytoy, anya. Ama mo nakmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? Ah? Wan matkit di, Mars. No kayat mo? Ititkin ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y dayjay. Kayat mo? Ay, katuan Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day abag mo. Napintas day kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo ije balay, okay? Okay, 7 pairs. Jackpot! Ay, sayang. Nakabunutak pay laang mat ngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay, sayang. Pir-pir kumama dayto yun. Ay, sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manet? 3 balls, 2 hits. Tudas. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti madyo. Ay, oo, madam, mabait laig nga raw ta mangiluto at iti meriendaon niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Magtimpla ka mo iti juice, okay? Ma'am, sige nga raw. Ay, kat kamada manan atap no mga bakak man may. Wana, lalaingan nyo ngamin ti agkamada tap no tumudas kayo mat. Simangpat ka din nagti-equipment nga in order tayo, Ivy? Wan sir. Ni Carlo ti binilin ko ang mapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na-deliver. Okay. Nasayat mat nga ron no kasta. Na, Oh, sir. Okay kayo lang ka di? okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver da nga in order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy, agyaman na. Uy, apay akas na tila nga masimangpet, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay? Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagat nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatan ko lang matibaro ang cellphone mo. Daan day giant, Daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, Daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko ang cellphone mo. Sige matan, Daddy. Please. Ay, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kaya't ko akasarita. Sige, Daddy. Mami.
lakay. Si kamat bakit? Di mo maunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman nga agbyag akas labak nang. Apay aya, lakay. Katbak nang tayo mo't sanaya. Kin may isa, manulaan mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldom, di ta uman. Alala, mano kumaya na ta cellphone, bakit? Nadya kag bidot, mapan 30,000. Esus, naginan, pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken may sa, agur-urnungak meten, tapno into nagawid ak, addan tumot aramatek amang rugi, iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawan. Di mon kaya tiyag subli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga nanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mat ama ka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin tiyag sarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramite. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Ambom, sir. Kanya. Naggasat man ti pamilya medyo Pilipinas. Apay matanak ko ng tikasta, Ivy. Ngamin, adanam naman dakaskan ka. Wala. Awan mo't nga mindad duma agas gastusa. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't ten iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ten ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang nga banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkali kagumanda. Sa bagay matkit di, sir. Ay, mapantaman ket di ijay coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay, kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir. Sure. Okay. Kasano, Rose? Nakapag-desisyon ka ka din, may papalit ti kotse, ngay bagbagakken ka? Dayjay? Uwan, pare. Diyak pa yung ngamin na ibaga ka ni Albert. Ay, ket ibaga mga mili na, mare. Mga unan nakapaiti sa bali. Tayin inutok nga ibaga ken kwa na pare. Basta, di mo pa lang iti sa bali, ha? Ay, ket depende iti tulagan, mare. Nagnginan tumat nga minti panangtid mo kanyak. Mga mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met, no kayat mo, ikan kay ti nababa a down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klase ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Iti kasta, mariknam no kasaro ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Sige. Mayata kiti dayta, pare Bernie. Ato yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na ka, Ivy. Oh, sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga rin ti tiyan ko. Itay pa marikrik na ako. Nangrugi din, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasaya at agawid kayon. Itikasta, makaina na kayo, mat. Manumatan nga aldawan ako overtime kayo. Tsak tayo nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs na ti machine nga in order tayo. Palpasak lang, bit. Kalpasan na, agawid at tumutan. Okay, da kayo nga rin ti makamo, sir. Awagan daklaan, no, da ka sa pulan nyo. Adak lang di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman akmanan. Awan ang yaman na, Sir Albert. May sama ng payakis, Rose. Yan, sika talaga, Bernie. Gusto na. Mga da makakita ka data dito, eh. Sige, matana. Good night, kiss.
May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numangignak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mo. Dudwa talagang dito arubayan ti palayo. Bernie. Sana kita makikiat. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumabalin. Yak kumakayat nga agsinata ita arami. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala lala, agawid kan. Tas umuril kak meten di balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na kay Inaramid ko lang mat ti trabaho. Imbaglangin ko nang tanagustuhan mo't nagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh. Apay kasta tila nga man nakakita kanya. Di ka di maragsakan, tada akon. Ay, kuha. Saan ba't nga itikas na kay? Siyempre, maragsakan na ka. Oh, Erika anak. Daddy! Oo. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Di manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kuha. Amangan no, aday di kusina, lakay. Ibagan, tamang isaganay ti pagsasangwan tayo. Kabayatan aluklukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko kay ti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ah? Ay, kuha. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang kay ti kotse ko nam? Sa dino ngay tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings taan, lakay. Anya? Binawasan ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta, no adala ang ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Isungar nga da ijibang ko ta urnong tanay jay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasan. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang-arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumatlaan. O, san ka di? O di, masukatan tumatlaan tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid ak tapno umayak agina na. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtatrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang nga naperaan iti Galston. Anya? No kasta? Dito'y ka pa'y Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medyo abroad? Tsak payang mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay a bulan. Masapal nga agpaimbagak pa eh. Akat, kasano nga ro din dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert? Panag ko na, nas ka naliklikan tapay laang ti panagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito'y ti asawa. Agam, Rose. Agpalamis tapay laan. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsak kabaalan. Among no kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose. O anya, agpili ka.
Liklikan tapay laeng ti agsinarap. Wano agsinatan. Okay. Sige. Umanugot ako ni tikayat mo. Tikarim kanya ka. Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Tikayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo di ti kotse. Alawanen. Sige. Tamangi transferak iti bank account mo intun pika. Okay. Layo nam tong harada. Iti kasta. At dapat pangalawans ko. Wen ko naklang arutan. Tay takot ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman ka. Sige. Awanan niya man na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awan pa'y mo, sir. Doon ti agasyaw, sir. Agyaman mana. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha? Manang Susan? Ay, kwa, kwa, sir. Pangasi yu manang. Ibagayo ko man na daamuyo. Ay, kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon da nga agmadyong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raud arumwar. Kadwa na ani... Sino manang? Ay kwa, ti kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mula ano da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Manang Susan? Sos apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo ta... pasensya kayo. Pasensya kayo kanyang, sir. Apaw. Tila mo, timalablabid mo ngamin na ito ang iwat. Apaw. Sabino tinaggapuan, Rose? Di mo din pagkadagkan ka nga daouting mi. Sino ti kaduan? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kaduan ka di da dyan, Bernie? Una, tayo sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matken ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan na ang mga ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Ken, dagiti daduma ngayon sarmi ang nag-outing. Kaano pa yaluklukwen nak, Rose? Kaano pa Ha? Anya ka din dagiti may bagbagam, Albert? Sana ka bulsag? Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adim saag kayo. Kwa, Albert. Awaran kayo ti bain. Agri-grig at aki di balasi tao ng agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basulkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti ka sa pulak kas may sa babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ip iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Siyak pa'y gaya man takin basol. Wan! Basol mo matlaan! Gaput awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayo nga gina. Nagawan kat nga bain mon, Rose. Ibatanag, Albert! Ibatanag! Masaksakitanag! Ibatan! Ibatan tarupang. Diyos ko! Hustan! Bastos, Calvert. Data! Albert! Hustan! Sika ti bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawa. Ay ayatan ni Rose, Albert. Ay ayatan tarupang. Hustan, Albert! Hustan, Bernie!
Kumanaw kan! Pangasim! Ang sarita tan tulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bayan. Pumanaw kayo, adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Maornos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa paset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa kan anak na. Ngam ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninam na maapasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga iso ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anadoktalan ti ar-aramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagara ti amin. Nasuliso ka klaan ka po itinabayag ka kaawan mo. Saan nga umanay arason na itang? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan di ti balay ko. Nawaya kayo nagdem na iti lalakim. Panaw! Gusto ko mantay ta, Mami! Daddy! Sige! Pumanawag! Ngam ikuyog ko ti anak ko! Gusto Anya. Mami! Please! Umay ka, Erika! Umay ka! Sumunod ka kanya! Panawantan ni Daddy! Saan? Di mo alam ni Erika. Toy! Daddy! Gusto ko man! Umay ka, Erika! Mami! Batam ni Erika, Albert! Saan? Maasi ka kumamat iti anak ta! Masaksakitan ni ti aramidan! Oh. Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert! Welcome back! Hello, Sir Albert! Uy! Ha? Ada ka di ibagbagan, Ivy? Ay, pasensya ka. sus! Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Makat no kaawid mo lang mat iti Pilipinas. Ivy, Hala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir? Ada ka di parikot? linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarang ay apanagpiyag. Ngam, anyan. Takas ti magkayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit. Ivy, nagsakit. Oh, sorry, sir. Diyan ka mo kas nagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas.
pasensya ka. No si kamat tanti pang ibagbaga iti sakit tinakam ko. O, okay lang, sir. Sana mali. Amo ka kabaulan nyo, dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amo. Kat saan anala ka maupay, kan saan anala ka sumuko. Ivy, Amo, kan mamati ak amalasatang matlaan. No anya man dayta pagdaldalanam ita, Sir Albert. babe. Amay ano tapay kwartam dita. Pauita ko madananan kang tatang. Anya? Kat naawan to ba yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo? Ken may sa dino nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkela ti kotse. Kat inal daw nga darumrumwar ka. Ay, ako Insugal mo ka di manan, ha? ay, nagdakkel nga ron ti abak ko idirami. Anya ka mutin, Bernie. Husto ko man, di pa nagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga birok. Saan mat? Takkarkarwam mat, tirigat tayo. Danda ni awanan ka ng tayo. Ngam, ito pa'y laang matsugal ti asasikaswam. Apay no gastos sa mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Iro Ramon, tayo sutyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika da dyan. Diyak mabali na pakibiyangan. Bakit kasano tayo ngay nga ron ito? Kasanong ti kanon tayo? Ang diskitar ka nga ron Awanan ti amok at pagdiskitaran. Nalakad to pa'y amin ang dagiti alahas ko. Oh, dahito ilangan kakaiso na nga aritos ko itinabati. Okay, di ilakotan na ita. Iti kasta at na kwartata. Ay, saan? Diyak ila ko dahito, Bernie. Regalo dahito ni Albert Kanyak idi anniversary mi. Oh, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Di ba naman ti imak, Bernie? Masaksakitan na! Di ba dam ti porno? Kay limon Reging Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo ang mo di lablabidan! Di ka kamanlaangan! Papanamon, di na panawan ito'y. Rose, hagsubli ka! Mami, agawit ta ni Jay balay, please. Ijakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kahiliw ko ni Daddy. Erika, Oh my God. Oh my God, ay tulog ka niya balay kawanan pa yung amam. Anay ko, Ninong! Imak! Anay ko! Bernie! Inubatang ti imat anak ko! No, apay mat ngamin ngayon tugtugot mo pa lang na diyang uming ito'y. Hoy, Bernie, ha? Di mo iramraman ti anak ko. Awan amo na kadagiti mapaspasama. Oh, salbak kayo kiti. Na kayo nga ginati malas si tibyak ko. Panawan kayo manlangan. Baka uma kayo nga gina. Oh, Sir Albert, agkapi ka pa Atoy, inyalaan kay ti kapim. Oy, wow. Thank you, Ivy. Oh, atoy ti biskuit. O anak, agkapi kayo pa, sir. Gusto pa ti trabaho. Ha? Ay, Aginanakamat, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kwan, agsakit tumanan ti tiyan mo. amo, Ivy, itala ngay magakan ka rito. Anya dito, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na iti kanayon na kaadam iti sibay ko. Agyaman na iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Nawan ka lang siguro. Tsaka mo, nandiyan tinapasamak ko. Awanan yaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyaman na ka talaga, Ivy. Sus, awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kitiman.
Namabalin. Kidawag nga oray di na ko man awagan iti sir. Albert, kung namlagtak makanya kon. Saan na mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ngayon, Ivy, O sige, di kan awagan iti sir. No, ilibre nak iti dinner ita. ha? Ay, O anya, deal? day talaga ya. Okay, deal. Wen, kulak lang aro din mahal. Wen, bayang, tano makadawat ak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni dayan mo. Kailiw kang amin una yan. Kayat kang agkan kinarakupen. Wen, mahal, wen. Ayok ka, Bernie! Ayok ka! Di lagi pungot, Rose. Talaga nga awanan ka itibatin! Ha? Ditibat niya! Ano? Gusto mo tala? Gusto mo? Agasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka! Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya! Awanan ka itibatin, Bernie! Nakakadi. Pagkalma ka kumalang, Rose. Sorry. Sorry ka din. Past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustod, Bernie! Nauma akon! Nauma akon iti kastang ugalim! Gusto ka din, babe. Sika ti ayayatek. Kulak lang arunan. Iso gustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah! Maminsan pa'y talaga ang panawan kan! Di pumano ka. Apay di ko nang pagtatakunan kaya. Apay di ko nang sikalang ayat ti babae. Nangano dita.